कला अकादमी 9 ते 12 नोव्हेंबर मजगती कार्टूनिस्ट आणि इलास्ट्रेशन कला प्रदर्शन झाले। या प्रदर्शनाक गोंयभरच्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो म्हण माहिती फॅबियन गॉन्साल्वीस हांणी दिल्या। RDX खातीर पणजेच्यान निलेश परवार। भरपूर लोक येयल्लो, भरपूर थंयसर आमचो इनॉग्रेशन जाल्लो, रात्रोय पर्यटक येयल्लो इनॉग्रेशनाक आनी आमचो फोटो फ्रेम मेकर जो उदय नायक काणक्याचो तो येयल्लो, ताका आमी गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून दवरलेलो आनी भरपूर रिस्पॉन्स मेळ्ळो आमकां, गूड रिस्पॉन्स इनफॅक्ट आमी एक्सपेक्ट नाही केलेलो की इतलो लोक येतलो आनी एप्रिशिएट करतलो। नॉर्मली ह्या हॉलान पेंटिंगां जाता, फोटोग्राफी एक्सपिरियन्स जाता, आमचें काम कसलें जाता म्हणजे वर्क ऑन हायर बेसीस, illustration and cartooning, work on higher basis, trying to focus on for books, for merchandise, for illustrations, for animation. आणि आमच्या ग्रुपांतले कोण कोण आहा ते सम ऑफ देम आर वर्किंग, एक जे एनिमेशनाचे जॉब्स आहा, ग्राफिक डिझायनाचे जॉब्स आहा आणि बुक्स इलस्ट्रेशनाचे जॉब्स आहा आणि दुसरे कोण आहा ते कार्टूनिंगान आहा। आमचा एलेक्सी बाब 4 डिकेड्स जाले ताका, 40 years almost into cartooning. So in the hope of keeping cartooning alive, we have come together as illustrators and cartoonists to host this exhibition for everybody. Experience baro zalo. It was the best part and lot of appreciation in regard to the work put up. Different styles, 12 different styles. Yes, really it's been a success according to me.